Breaking news: umuzamu Hakizimana Adolphe yamaze kuba yakurikiza mu ikipe ya APR FC ndetse avuye mu ikipe ya AS Kigali aho yarayimazemo igihe kize ku myaka 2. Ese wakwibaza ngo no muzamu yasinye kontara ingana iki? Yasinye kontara ikubiyemo ibiki? Ese ikipe ya APR FC amutanze amafaranga angana iki? Ese ni ikihe kintu cyakuru no muzamu kuva mu ikipe ya AS Kigali akaba yakurikiza mu ikipe ya APR FC? Ese n'ubuhe buhanga no muzamu afite budafitwe n'abandi bazamu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese kwera kino muzamu ari we mukinnyi twavuga wa mbere ya APR FC bisa nkaho bibaye official ko yamusinyishije nubwo hari abandi bamaze kuba bayerekezamo ariko bikiri ibanga? Ese uyu muzamu ni iki yaje guhindura mu ikipe ya APR FC? N'ahandi tugiye kubana ni muri no nkuru nziza cyane nabateguriye, ni kuri bamwita Hakizimana Adolphe, akaba ari umuzamu w'umunyarwanda, akaba yasinye kontara y'imyaka 3 agomba gukomezanya n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Ni umuzamu mwiza cyane dore ko niwe muzamu wakuye Ishimwe Jean Pierre Mario mu ikipe y'igihugu ya CHAN. Mu icyo gihe Mario yari umuzamu mwiza muri APR FC akina rwose abanzamo, ariko aza gukora ikosa rimwe bituma Adolphe Hakizimana abona umwanya wo kubanzamo, umwanya mwiza cyane yari abonye ubyaza umusaruro, bituma Ishimwe Jean Pierre Mario abura umwanya mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Icyo gihe yari Amavubi y'abatoya, ariko uyu nguyu Hakizimana Adolphe anamusanze mu ikipe ya APR FC aho Pierre muri no minsi ariwe muzamu ubanzamo. Ese birashoboka ko Pierre azakomeza kuba umuzamu ubanzamo cyangwa Adolphe azongera mukure mu izamu nk'uko yabikoze ari mukuramo mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi? Ibyo ngibyo ni ukubitega amaso tukareba uko bizagenda. Rero kuri uno munsi ku isaha y'isa 11 rwose nibwo umunyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda bamwita Mucyo Anta Biganiro aje kubashyira ku mbuga ze ko Hakizimana Adolphe yamaze kuba yakurikiza mu ikipe ya APR FC kuri kontara y'imyaka 3. Akaba ari imyaka itari mike, itari na myinshi cyane, kuko ku muzamu mwiza agomba kuba byibuze imyaka 3 aba ari yo ngiyo. Ntiwasinyisha umuntu imyaka 2 kuko imyaka 2 biba bisa nk'amafaranga umutanzeho aba ari ayo mwaka umwe, kuko igihe aza umwaka wa mbere ntibikunde ikabusaba umwaka wa kabiri. Rero iyo umwaka wa kabiri bwo bikunze bisaba kuzamwongera indi kontara kugira ngo akomezanye nawe mu yindi myaka iri imbere. Rero imyaka 3 aba ari imyaka myiza, kuko bituma uwo muzamu wanamukoraho projet y'igihe kirekire, kandi akaba ari projet iramba neza cyane. Muri no nkuru rero ndibuze no kugaruka ku gusezeranaho bwa nyuma ku bakinnyi ba APR FC bamaze kuba bahabwa release letter, bagahabwa uburenganzira bwo kuba bakurikiza mu yandi makipe. Abakinnyi ba APR FC yavuze ko itazakomezanya nabo mu myaka iri imbere. Baje kuba basangira n'ikipe rero bwa nyuma, basangira n'umuyobozi, abaha release letter, abaha n'ishimwe ry'uko bakoze neza mu myaka bari bamaze bari kumwe n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Rero Adolphe Hakizimana avuye mu ikipe ya AS Kigali, yaramazemo imyaka igera kuri 2 aho yagiyemo avuye mu ikipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport yatangiye kugura abazamu abanyamahanga, bakaza bagatuma uyu Adolphe Hakizimana atabona umwanya wo gukina uhagije. Si abanyamahanga gusa, kuko n'uwitwa Hategekimana Bonire yatangiye kujya muri Shagatebe, aho bavuga ko uyu Adolphe Hakizimana yari afite indi myitwarire itari myiza yatumaga Hategekimana Bonire abona umwanya rwose wo kubanzamo, akabanzanyamo uyu musore Adolphe Hakizimana, bizatuma ajya mu ikipe ya AS Kigali aho yari umuzamu mwiza rwose. Urebye amasevu yakoraga, urebye ubyitwaraga mu izamu ry'abanyamujyi, byagaragaraga ko ari umuzamu mwiza, akaba ari umuzamu w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Adolphe Hakizimana rero amakuru arimo aramwerekeza rwose mu ikipe ya APR FC ko kontara amaze kuba yasinyaho, akaba yasinye kontara y'imyaka 3 iri imbere, akaba ari kontara nziza kuri uno musore, kandi bikaba bivugwa ko yatanzwe miliyoni zijya kuri 35 z'amanyarwanda, akaba ari amafaranga yatanzwe ku myaka 3 iri imbere. Rero twavuga ko APR FC ikoze icyo twakwita nka transfer nziza, transfer igarura rwose mu gutunga abazamu beza muri kino gihugu cy'u Rwanda, dore ko yari imaze igifite umuzamu w'umunyamahanga Pavel Nzira, akaba yaramaze kuba yasezererwa akajya agahabwa release letter mu bakinnyi basezerewe n'ikipe ya APR FC. Pavel Nzira nawe arimo, bivuze ko uyu Adolphe Hakizimana agomba kuza, ndetse n'uwitwa Pierre bagafatanya. Hari n'amakuru yavugaga ko APR FC ashaka umuzamu wo muri Bugesera, ariko uwo muzamu wa Bugesera
Mugesera bivugwa ko hari ikipe yo muri Polonye imushaka ko yagenda akaba yakina muri Polonye mu cyiciro cy'abatoya mu ikipe y'abari munsi y'imyaka 21. Hari ikipe yamushaka rero gashaka ko ariyo mpamvu ikipe ya PLFC yahise bivamo ikitiramo gufata uyu nguyu Hakizimana Adolphe, umwe mu bazamu bakomeye cyane rwose, abazamu batanga icyizere cy'ahazaza kandi bigaragara ko ari abazamu b'abahanga. Noneho yari umunyarwanda bari byiza cyane kuko bifasha muri system y'abanyarwanda n'abanyamahanga kugira uzabona abanyamahanga uzawukinisha kuri match. Iyo ufite umuzamu w'umunyarwanda bita bivuga ko abanyamahanga bari buze gukina imbere, bari buze kuba benshi kuruta kuba waba ufite umuzamu w'umunyamahanga akaza no gutwara umwanya w'abanyamahanga bari gukina imbere, dore ko hariho ahantu habakenewe abanyamahanga benshi cyane. Rero kare nababwiye inkuru y'abakinnyi ya PLFC amaze kuba yasezerera, abakinnyi bamaze gusezererwa n'ikipe ya PLFC nababwiyemo Ndayishimiye Dieudonné uzwi nka Nzotanga, babwira Kwitonda Arebaka, babwira Victor Mbawoma Chukwemeka, babwira Pavel Nzira, ndetse mbabwira na Tadeo Ruhanga umugande engineer. Rero reka mbabwire ko uyu munsi mu masaha y'ikigoroba rwose ubuyobozi bwa PLFC bwaje kuba bwabahamagara kugira bubahe release letter kugira ngo bubahe uburenganzira bwo kuba bakwekeza mu yandi makipe. Rero baza gusangira rwose bwa nyuma, basangira kacyayi, basangira umureti, muraza kubona amafoto meza cyane y'uwitwa Kwitonda Arebaka n'abandi bagiye batandukanye barimo basangira na Afande Deo Rusanganwa, barimo basezeranaho bwa nyuma kugira ngo abahe umugisha bari bakwekeza mu yandi makipe. Ni ikintu kiza PLFC yazanye cyo gusangira n'abakozi bayo mu gihe batandukanye kugira ngo batandukanye nta ngingimira zihari, nta magambo menshi ahari, ibintu bibe bimeze neza ku buryo nta n'umwe uzavuga undi nabi mu gihe batazaba bakirimo bakorana nk'uko byari bisanzwe cyangwa se bimenyerewe. Bakunzi ba Sports Journalism Galaxy TV ndabakunda cyane, murabizi icyo mbasaba ni kimwe, mukande subscribe ubundi dukomeze kubana neza cyane mu yandi makuru y'imikino agezweho. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.